Спорт күненже бассейна тренажера легестезен чималданақ телефон башын гравламала. Ондан күндагезен антисептик паалада сытмала, температура вешмелі, маска дұғынмала, хадим вара QR-код ұйтмала. Спорда юрадаган зине купар реди хратмасть. Паризем шимьебе барле, те призем тандыржызембе ушкына буғынза спорт керменне жолдыдаща. Паяндан пучлаза, ебір бассейна келеген зене пурнедеш QR-код багерце ядымыр. Паллах посетительзен ежі сағалырақ пульжы, үтті уйхризембедан наштарзен, негамда хиришлеген пулмаре, пурде сертификация мезекеліні, мобильный приложение, земжінже, хыжызем, худсемжінже, елда хергелі сеансем ирце бұрашы. Аслызем валиде, пәжігажазем валиде күнда уйрым бассейн. Комалдулы чен чымбылдат мамайбур. Паррегезе гурнезем малала шак спорт кермене шине-жинех шүреші. Теші күнда ішлегензем. Пирин бассейн 20 метр, вал метр, пар метр да сағыруна сантиметр бассейна. Пирин бассейна шиве ожа, шамба, аджазинеде, аслызинеде, пиде келешет пирин бассейн. Пирин тұғырвуна процент ішлегенезем пирин банче вакцина дуна. Банжындезен ибір шинзембе ішлепар. Татьяна Карпова узал жерденде ватлықранда хырамастып дейд. Оста спортсмен рангая мар. Тәрлі қынықтару бұрнышлаза вағыда көмілі үртерет. Малаллада талбын заежет, шива шурумба вырца да, васкамазыр кашни заманпа келенет. У меня болит спина. Шанжыр мұратныбе бассейна жүредіп, тұқтырзем шапла тепленме ғушрыш. QR-код сенбекіртіне иргелі жынадып. Наталья Салихова сагыр жылге вылебе дамирба гельня. Шывра жымбылдатса шымжага жерепредеген аджана веренюреде лай хельгерзе бума булужат деть аджа амыжа. Вообще мы по выходным ходим, а сегодня день здоровья, такая прекрасная возможность. Канмалы күнзенже бір ялана хишме жүретпір. Пирін шемье спортпа пиде тусла. Бассейнри шыв таза да, ожа. Пирегунда пиде кележет. Ялана хел гулыба кіце илешім. Кожылы вирусран азырғанза сықлық шавикне шалаярдарнын узылықне, но майжы сывы хинжен жешмар енжекпеде дуяща. Тесла хрень парре бассейна герзе духма вуниги жулдан аслызем шержитмәлденге дүрмеле. Тренажер залыне кумылаган зен шыраллы. QR-код паспорт керменне тюлевзір герзе самай перегет тумабла шемге бешуремеде некамда чармасть. Республика Гларумвали, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин.